Munini ongabana mero mutuma trading yana ugete na mukirete barua kuma kire county secretary mwira arumba rotha mbere yawito me account kire manto yeko ni account ya kiwa ahamithikira na umetia ende amwana bono orete bwana thero wategere burane ndi akumwariria nonto kinyawe mdosi kana ibosokie diji mutuma nkorokina ugete ni kintu kya kurigaria we kuromba rotha na korokurita ngwe ore timbe chethaira kya mukairo bichine kinende na ugete akande kabarua kuromba rutha agwita kire muchemani oyo mwingi urayuita ni senate kwareria barero miraro tindikini kaduri murungie mutugikare na utwambiria chio. Nyuma ya munini wangabana mutumanto ithingia kugwatana na atongeria bangi baja Meru gwita kaunti ya Mombasa guchwira ntaira kimera kya mirakira kirumiri ni mathina nkabogo kagita gaka na ndi mutongeria uju agichoka ja Meru na kabene na baruga ira yumite kiri kaunti secretary kira DG Mutuma ndire umagarite ome akaunti ya Meru kirengo gya kiobisi ta munini wangabana ethira kiromba rotha kirenga bana kawira Mwangaza na DG Mutuma kimiariria na uritie county secretary kiambia theru kwithira kimugwatira nthoni ndire akumwariria kambwe indra onere baruga nire ira ofisine na inko appreciate that communication endi mbire atheru na wate nthoni kidogo ndirakuwariria deputy governor amenya woni nte junior kiriwe woni kantari na kura tuwe tikiti nemwe kana tuwe in the same ballot na mama governor kwa woni na governor tuti level nemwe na county secretary nini ndawatirie mama governor ku recruit county secretary witwa atheru so as much as no kwithire kwina small differences here and there between myself na mama governor atheru na amenye we ni civil servant ti mwana siasa na kethira na kwenda ku attack deputy governor simply because maybe na kwenda ku impress mama governor na amenye is doing it is doing this at his own risk. DG Mutuma na ugite nekite werune watina thina na kethira kyathikira baruga eu andika barua kutina thina rira maybe mbitite Nairobi kuthetera Meru ya thaine ndi on Friday nkethira mbitite nonto bwa mbili nikenda mbita kuwa mira nimbi kiri the stakeholders baraba bakethira bakengage on Friday nkera mama imbitite andika baruga directly to you. I'll do it respectively. Na ndegi utatekia mathugano jege baruga agent DG Mutuma ndekeri ariuga kuma mwanka muthiru mweri Jwena thirikari ya kaunti ya Meru itekera ngari yawe maguta na nari ataga muchemani atono kumuria kirari jaga kana kira nyunyaga kana nari thagirwa kirara irony ni atiri kuma mweri jwa ina mwaka muthiru mama utambikira ngari ya deputy governor mauta utamburia na uwo wita urara atea kana no kuria ira mbia cia upkeep kana cia kiraro na uwo wita utamburia security baku bari yambi utamburia driver ari yambi kuringana na mathugano ya DG Mutuma ndikirwa baruga ije ariuga no kanga bana Mwangaza atenganiri ni ulia wetire Mombasa gwatanite na atongeria bangi guchwira ntaira kimera kya mira na ngabana Mwangaza atonekana kiuthurano ne kiu kithoma woni kaiberu bobo uyu randetere Mombasa kuthetera Meru na ndiriona atira batire kuibwa boboi ndi deputy governor wa Meru na ndi the principal assistant wa mama abatire ku take pride kana wikumiria that county government yawe is ably represented
by the deputy governor. Indi kumane na mushemano jura betre Mombasa DG Motumadu ne kweregeri machara jamanene ni untu ni baero mawira nenkabo ningabana wa Mombasa mbere ningare chamira ikethire kigita giturogoti abiashara baraba kwendea mira bare kaunti ubakethira bagitegero bwinkatha na bungira mira igutegero kaunti ikethire kiathurano na kimera kya muguka na bauga mira ikena mirwa levies chiayo governor promise ati akaria na county assembly no tukinya members of county assembly ya Mombasa ni bare kikao na kiu na bauga bakwa convinced governor na aririe au levies ya muguka batinika no tumuguka iyo kukusia mira nthi tutwa muguka imuguka mira ni mira tutemea guchanganya mira na muguka kithira yethira yegintu kimwe muthiene njuma ejete kweregerie karo kya mwingi ntere cha Nairobi kya muswanda jura juiketwe mbunge ya seneti ne seneta wa Meru Kadhuri Muruge jwege kurita kimera kya mira kirenda wa chambogita DG Motumana oreti atongeria bonde ba Meru bantere mwanya na kinyaba makanisa gochumeria kenda bakarita mauge jao bauge ate kimera kya mira tinda wa chambogita atu turea Meru organizations and bishops beto ba Meru and especially religious organizations ya kuma Nyambene ibabwe buichie mira ni ethomedha ciana beto ni babwe buichie tware mira ora twithaira twi productive non to some of the fake scientists bariwa ntomurume akaria mira atithaire na inya ya gutumira gitandene nityo tugeta tubere bishop ba Meru ni turi ya mira twita tubere all the religious organizations itena thina na mira the political class ya Meru twita tubere mira batu ni backbone economy yetu presentations ile ikabwithwa on Friday ni chikamwa either bill ya Kadhuri ya kurita mira kirinda wacha kulevya igakuruka kanewe yawa mirere endelea kuurwa ndene ya Kenya na endelea kuurwa kinya nje Kenya nontu irethira ye classified tadawa cia kulevya ke report rate to cia wero ria kwa rietwa ni mutuge kare